Bıyağın karasa, aytaran anlatın deyip, taralasın dınglatın gen, tanrıca resim giyge, tüpüğü yok ayzalap, canına canlan kılıç paylangan, altınlaydır çok oldu, hiçindeki azızgandın yalgızda, tallan kılgan butarın, taş tapı tay kurtarın, ülbüğün yerden kavuşkan, alökerin kongruvay, tozlu gelgen gezinde, atımın kıtay tangalday, şurrotağın vardan taş, kumtunganın aralaş, tınbayan tay tanışkan, azızgandın almamet, katar sürüp alıptır, bıyağın karasa, öğröpü son deyip, Boğulasın dınglatın gen, karnapır sangamaka, kırgızlardın kırana, kambalsaydın çuvağa, alısın adamlar jetpegen, aslan çişi yötpegen, artı girgen bukağa, aşkı kırık bulsülen, salıbı yiyip çuvaken, koşo sürüp alıptır, mummoşan görgönce, ayrancen em doğrumdun, gözün yaşı tövülüp, o söyle diyeceğin eken, vurmuşsun tartalmay, gözün yaşın artalmay, emi çınır rüvelemine çırkıra. Arkadaşlar, Aykölüm anas baktım. Anasının çoğatazı Karahan kaza bolgandan keyin Aloke kırgızlarga kol sala başladı. Kırgızlardı kırgınga aydap, kırgızlar arga jaka çaçırap kedet. Karahan'ın 8 uulu var bolot. En kenjesi bul Jakып bolot. Jakып kırgızlardın 40 üylörü menen jolga attanышат. Alar Altay тоосуна барышат. Altay тоосунда жашап калышып, Jakып жыргап жашаса дагы, байлыктуу болсо дагы, бирок эч качан сүйүнгөн эмес. Себеби анын бир дагы уулу, бир дагы кызы болбоптур. Ал ушентип жүрүп бир күнү кыздуу, улдуу болот. Ушентип улунун атын ким деп коерун билбей жатышып, акылмандарды чакырышса дагы, карыяларды чакырса дагы ат кое албай жатышкан болот. Себеби уулу 15-теги баладай. Май берсе 3 май жеп койгон. 3 май жеп коет. Энесинин эмчегин эмсе, биринчиси сүт чыгып, экинчиси кан чыгып, үчүнчүсү суу чыгып, анан энеси чыдай албай калып, энесинен жан чыгат. Ушентип ат кое албай жатышканда бир белгисизден дубана келет. Дубана келгенден кийин бул баланын атын Манас койгула дейт. Ушентип анын атын Манас коюшат, той өткөрүшөт.